Sanibonani guys, igama uNqabileni Bathela Mazubela eNimba angamhla ka-28 April. Hayi-ke guys, ehlathi ufike endiza lapha esibhedlela, kanti-ke ubelokhu esisole nje indodana kaThandeka phela ngokuthi phela uyangagcina sesesibhedlela. Usho kahle ukuthi hayibo, sikuthuma utshwala wena unqinisa umntwana. Kuqhubeka ntoni ngawe? Wazama ukuchaza insika ukuthi hayi, akusiyena onikeze uNobomvu utshwala. Yena umsizile ukuthi eze la esibhedlela, bese vele ephuzile uNobomvu. Wathi noma kuthiwa kunjalo bekumele usixelele, usifonele. Yindaba ongasifonelanga? Uma wakhe wathatha indawo wathi, hey, bonga ukuthi ula esibhedlela umntwana wakho. Ukube-ke uthe urhudule inyawo noma ubengekho umntanami laphaya, angithi ngabe kukhulunywa okunye, ngabe sigcwele amagugu manje. Themethe ukuphosa amehlo ngaka-left, ubuka uthumeka guys, undwazile. Undwaziswe isithombe esibuyayo sendodana yakhe ulikamva esesibhedlela, exhunywa amapayipi, kuyasho ukuthi okamphinda lokho. Umane-ke uhlathi wagijima wayakena uthumeka, wamnikeza ihagi, wamtshela ukuthi konke kuzolunga. Hawu mama Ngwevu, konke kuzohamba kahle. Kubonakala ukuthi uthumeka ushayekile guys. Akupheli-ke lapho. Udokotela uke wafika-ke ezobanikeza i-update. Washo ukuthi hhayi, ama-result wona-ke azophuma-ke ngekudala. Bathi-ke bazali, kuzomele-ke niyiphosihlo lento. Akuvamisile ukuthi umntwana omncane kangaka ayigcengce ngotshwala kungekho isimo esinzima esenzakalayo endlini. Kona ngiyazi ukuthi una-18, so ngizocela ningipheke ama-documentation akupruvayo lokho, ukuze-ke ngingayisi-ke lento kwezenhlalakahle, ngoba uma engaphansi kwaleyo minyaka abezenhlalakahle bebezomthatha-ke lo mntwana. But still ningabe-sike senenze ngathi akwenzakalanga lutho la, ikhona inkinga ekhona. So please do something about this. Hhayi ngampela uhlathi benothumeka babona ukuthi ngenzeka ukuthi uyanga uze wayiphosa otshwaleni nje kangaka, ingoba kunale divorce le abazama ukuyenza. Bahambile-ke bambona umntwana, hhayi-ke baxolisa. Uhlathi washo ukuthi ufuna ukuyishisa i-3 shot ngokuthi-ke iyona le vumela umntwana wakho ukuthi aphuze utshwala. Kodwa-ke uthumeka washo ukuthi no, asikho isidingo sodlame, thina kumele sihlale phansi nomntwana sikhulume naye, simbonise ukuthi indlela yatshwala akusiyona indlela enhle. Hhayi-ke guys, uze wamcabuza-ke esiphongweni-ke umntwana wakhe uthumeka, ebona ukuthi cishe waphunyuka umntwana wakhe wokugcina ngci osesele. Guys, endlini-ke namhlanje uthumeka benohlathi badle idina ndawonye. Ushilo uthumeka ukuthi asikho isidingo sokuthi umuntu adle ohlangothini lakho lwefriji namhlanje, for one night nje abake badle ukudla okukodwa, kupheke ebhodweni elilodwa. Hhayi-ke guys, bancokola-ke, bakhuluma-ke ngezinto ey'nzima ezenzakalile empilweni yabo. Hhayi, baduduzana, kwakuhle kwanjeyaya. Kube kuhle to a point yokuthi baze bagcina sebenikezana ihagi egcina isidlulela kwi-kiss. Okay, lokho-ke kukhonfemile ukuthi sengathi indaba ye-divorce angeke isaqhubeka ngenxa yokuthi phela uyanga ugcine eselele esibhedlela. I'm sure benza i-decision, babona ukuthi no man, kunokuthi balahlekelwe umntwana wabo-ke manje okugcina ngci, ngcono khona ukuthi bayikhanselishe indaba ye-divorce. Guys, akusizona-ke indaba ezimbi-ke lezo. Kushuthi-ke out of the pain le uyanga adlule kuyona, something good came out of it. Umshado-ke kathumeka benohlathi usazoqhubeka. Akupheli-ke lapho. Le endlini-ke kamawethu siyakhumbula ukuthi hhayi, izolo bebekade bene-good time yena benoPortia lo sebenza phela iKhosela Tech. Uthe kusanjalo-ke hhayi, kwafika uqhawekazi ezobheka umawethu, engazi ukuthi umawethu une-visitor. Guys, ungqongqozile-ke ubhuti kamawethu, waphuma kumawethu naye uPortia endlini eyodwa. Bayithela kuyena-ke uqhawekazi, omane washawa amahloni waphela nya. Kodwa-ke umawethu yena amshaye kakhulu ngoba phela bekhona abantu besimama ababili abaziyo guys, abazile kahle hle besendlini eyodwa, so kumane kwaba awkward. Uqhawekazi-ke ushilo ukuthi hhayi, ngize la ngizocela bandla ukuthi ucime le video eloku itrenda laphaya ku-social media yadadewethu ephuza utshwala. Angifuni umephaphama esibhedlela ayithele phezu kwayo. Ngizamile ukuyidilitha mina, kodwa cha, idinga usochwepheshe ofana nawe. Umawethu wavuma ukumsiza, kodwa esashawa yihloni ukuthi hawu, kodwa bakithi uqhawekazi sengaze ethe fika nje amfice enenye intombazane endlini. Wow guys, that was embarrassing. Akupheli-ke lapho. Le eKhosela Tech ufikile u-Azande ezokhuluma phela-ke naye uzoleka mayelana nesikhundla sokuba i-COO eKhosela Tech.
Ushilo ukuthi hhayi ngike ngahlala phansi ngayicabangisisa kahle lento le offer le enaninginike yona angiyithathanga ngoba angisanomsindo ngidiniwe, kodwa manje hhayi sengiyabona ukuthi hhayi cha kumele ngiyithathe le offer noma ngesiyona ebengiyifuna kodwa-ke ngizokhula phakathi. Wavuma-ke naye uZoleka ukuthi no, I know ukuthi wena une-potential. If you take this position, I'm sure you're gonna go very far. Wathi ya, kulungile impela, I'm gonna take it. Baze baxhawulana-ke kubonakala ukuthi it's official. Pheli-ke lapho eKhosalatech ufikile uqhawekazi naye-ke phela ngoba uyasebenza phela khona, kodwa uthe mefika wayithela phezu kaPortia futhi omanenje wathi oh, it's a small world. Akusiwena lo ngikubone namhlanje endlini kamawethu ekuseni. Hhayi-ke uqhawekazi wavuma ukuthi hhayi mina impela. U-Onga-ke waba-introduce-ke washo ukuthi hhayi uPortia usebenza lekhaya, hhayi impela uthathe isikhundla sikamawethu-ke njengoba umawethu esesebenza laphaya eZondo Technologies. Guys, kuthe kusanjalo nje wabefika kuZoleka benomyeni wakhe phela uLazarus bezo-introduce kahle u-Azande kwistaff ukuthi phela usezosebenza laphaya. Guys, bambekile-ke as i-COO, okwenze ukuthi i-CIO yaseKhosalatech ibe nesikhwele. Siyakhumbula-ke guys ukuthi u-Onga wake washo before ukuthi no, uyazi u-Azande uyi-threat, etshela umawethu esho ukuthi lo muntu umndeni, lo muntu uphuma overseas ukusebenza with the big guys. Mefika la eKhosalatech uzomane aqhubeke nje anyukele ey'khundleni ey'phezulu easily because vele his family. Isihlalo sakhe-ke sokuba yi-CIO wayevele esisabela, manje sebekwa u-Azande as i-COO, okuyihlelo eseduzane ne-CIO. Uyabona ukuthi mengase bhede nje noma kancane bazomsusa kulesi sikhundla ku-replace yena ngo-Azande. Guys, it's getting hectic. Kuyabonakala ukuthi ubhuti hayi sengathi isihlalo sakhe-ke manje sengcupheni and he feels very very threatened by u-Azande. Guys, asithembe ku-Azande ukuthi akazofika laphaya asebenzise-ke i-experience anayo evela overseas uku-impressa phela-ke uZoleka beno-Lazarus, gcine-ke sekususwa-ke u-Onga esikhundleni sakhe lesi asithanda kangaka. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabeleni Basela Mazwibela eNimba angamhla ka-28 April. Hhayi-ke guys, ehlathi ufike endiza lapha esibhedlela, kanti-ke ubelokhu esisole nje indodana kaThandeka phela ngokuthi phela uyangagcina